clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sakna sang ber kalhan buk chewani ole tun tuma chuan hei Hriata Chhangte aron chele tlat maya Hriata Chhangte in MSU HRUAITU pakhat Indian ni lo chung chang hi ti thu pui manga athuron ji a hi kan ngai thla ho don ani tunai lo ngai thla ang mitam takin lozir chianga a effect thalo chi sang sang kan mizo society a om tir chho thei lozir chiang te tin min ron ngen loma ma se toy te in heta hian kangai dan mu mal tak kan soifia mayang o MSU hi andan bu Memorandum of Association kalam hu velova karin danin Mizoram chunga zilai te mason na welfare ngai to tu zilai pol MZP din chan ang buka din anni mela an area of operations jurisdiction tur hi Mizoram ani melbok chutiang ani chuan van thong thang hi India mi dik tak alo ni lo ani chuan he pola hian HRUAITU ni chu soilo member po ni theitur ani lo chu wangin MSU te hian thinlung hrisel lo tak pushan pa lo chung po in dan an lo bo severeng thei meltlat tin van thong thang hi heta MSU letter heta FIR thelu tu zodin sanga hi kan van thong thang nen hian mi pakhat an ni le ni lo ka reveta chi alo eng po ni se MSU ho tu te kal tlangin tu te amani hovin nam le nam in hon om thei zonga online emo social media ma anlak na thunei tu emo police ne na report emo hack hian Mizoram address mangin Indian citizen ni omang thlapin a hack ni in alang Mizoram chunga tak chuan kan mizo chibil namte tu te main a nambil hoi zonga in beina kan nei lo kan phal ngai don bok lo ti kan chiang tlanga kan thenom ram chin state of Myanmar ero nambil hisapa in hir ngau na emo in the thuna anga ngai thei aum vedet det thin ni in alang Mizoram mizote hetiang in unaw mel haina lam chi tuipui du lo lui thlata a thel tu le thoidam tu maniram Mizoram India pel te powa kan hanchang du zel mai te hi ava mizo Christian takin ava van ram rim nam te reng em til edik tur chi tak ani lelama kan van thong thang hi MSU HRUAITU te jinga alo tel ve to thin ani po in Indian citizen ni lo chung si in fake documents manga Indian citizen alo in ti ani ngat phei chuan kan local foreigners registration office report ve kewa dananga malak emo shema thon ho depot tepo afel jok ma na Indian citizen alo ni ve ve thap ani le acha ani maya kangai dan he isu hi ka saingunin ka saizau veu to a zo na thak tu po inti mizo chu mizo a chiar tur ani maya ma se mizo emo Mizoram hian citizenship pran pa kan nei lo wangin Indian citizen kan ni vek maya mizo jinga po Indian citizen le zen lo kanom sang ti hriat chian tur Mizoram mizo te hi chuan Burma ani emo Manipur po ni se zo na thak nambil bik te hi hanchan emo chan lo bik emo diglo ti sak bik nei san mi lo tura kangai mi ma se anin ti mizo phot chuan danang thlap point legally valid means ma in lak puya in chan pui ton dan aum zel thung tuna in hekna FIR kan talanang chia te pe chuan mimalin kan lo hek ve keu ani point thudang ni se apole mo korsan emo NGO angjong pe chuan Burma ani emo Manipur ani emo khoi mun po zo na thak nambil te lo che fu lo deu an lo om chang point Mizoram mizo te chuan chan bik nai bik emo du sak bik kan nei tur ni lo anin ti mizo chuan mizo ang takin kan lo treat mai tur ani jok mizo namle Mizoram hi phel sin zong in ma ila lo sha mang u ole khati zong kha athu chu ania Hriata thu le hla hi a fing thin khop pheng ka sia chuwang chuan chia lowa liam mai tur hi ka ui thina karon chiar ramani
ole engpo chuni se he thil hi a viral na sakhop maya ke point ka mu nual to a helaya an post dan hi chia hrim taila Burma hel pol pakhat falama an GS van thong thang hi engtin nge Mizorama Mizo Student Union OB aron ni theile van thong thang hi thok khatlaya birth certificate lem siama ming chetak Benjamin Suma manager aloni le zel Kaba certificate lem chungchanga po khan MSU hian Benjamin Sum thlawang khan na takin an hau ani kha Burma poi ho thil tum dik tak hi ihrethiam tawang u he pol lem zet MSU hi Mizoram NGO Chhangte meeting man mo thak kowa thia mak chi ani boss ZPM tlaw khuta kada le maidonem ni ama hian an hne ber tikhan ron posa engril rungen put chu ka hrechi alowa engpo chuni se comment section lam kan hoyanga comment section a aron chiang chhozel tur anga o andi ren thlei hian he thil hi an post dan na sakhop mai FBI ka mutam zo ki chu halkha lai lam post ani tlang puina langa MSU HRUAITU lo ni tak poni se ani non le ani ngot lo chuan a chunga tram tarlana chuan sang ni samni pani changa ni li ti ani HRUAITU thar an thlang lo ani chuan tu san ni se MZP le MSU ading kop chung hian ramin ma ason phairo chu ka hrechuang lowa I post mi lutuk lo poni mai thei karil ro om ka soi top mai tin ron soya adot le chuan anonymous member 970 hian original post tu hian arin thu assumption mai aron ziak ani hetiang thu chiang lo hi an khuk pui vak ngai lo OBG nga lo tel thin poni se ama hek nge yani ti po chiang lo a hek tu po lo ni te reng se a hek na chan le a hek na in a huam chin bi chen masak apoimo a thu shima falam halkha marle thado po mizo india ni lomni unau thatlana turin nu le pa Mizoram HRUAITU te hnena a unau thatlo na chungchang azol ko ve ani mai tu na taka zona thak min musit tu tia an aw le loisi tin MSU hi Mizoram sarkar hnuaia omma se sarkar ang taka citizenship lama dan ani atul kherlo OB invitees ang chau ani Burma portran khat chuan advisor consultant anga te hian ramdang mi kan mangthin bok Burma sarkar hnuaia kan omnan sarkar ang taka citizenship nei angai ran lo pol pakhatin kan por thatna tura kan ngai to ani ve mai hei po hi tu te emo gameplay tho ani Mizoram HRUAITU te infin tok lo chuan Burma boina phowok hian ati boy thei chu ti hriata tha tuna boina po hi gameplay mai ani an gameplay ya hlotling vei chuan Mizoram pum tan effect thalo tak a hring chuak thei bok CNA gameplay yani ti hi Mizoram hian a hriat thiam poimo bot trade control adua Falang township om ani sia direct boina asiam theilowa wangin huango PDF te afui por mai ani an hlotling ani chuan an tan Mizoram hi economically in control har to lo an mi le sa te hi Mizoram citizen neya omsa an ni bok border trade tangin a effect chhozel theidan tur chu lo ngai to ve mai ro aron ti ani o hetilai hian zonuam mu nuam inti hian hei hi chui chen deu awanga email ve aron tia MSU CNDF 10 Mizoram Police Zofa Zonal Editor an heka wangin an mana lokapa zankhat atang ti ka hriatin poi ka ti tak zet ani MSU HRUAITU te list kaina William Lan Moi hi CNDF General Secretary William Van Thong Thang aloni reng maya Police Zofa Zonal hektu po ama an yarin om MSU hian ashelo nge shereng chungin an thang ramdang mi ral thom keng pol pakhata GSC engtin nge Mizo Student Union OB ani theile Mizorama kan unau te khan lo chui chiang te u copy pass by huangoram pasal tha ano intia ole atop nan tiang o atop nan zero milton puya fanai bolte hian MSU chu zofa zong Mizoram chu seilo India pialam khovel puma zofa te ko khom tu ni tura tu thung nei ania chuwang chuan Chin Students Union CSU HRUAITU MSU in anlo accommodate kha namin pum khat zel na ta na rilru anlo nei ani mela ma se student tran underground ni aom theya
khovel mun sang sang apo zilai HRUAITU anram le nam din mun zira underground ta hi antama hetiang ani ta ka wang hian MSU nina anei to lo MSU FIR khan tu ma mimal antilowa nam le nam inkara in huat na tu thei thil andulo wang khan FIR hi thelu ania tun nuwa anron ti thar le ani tra masa MSU HRUAITU khan ni na pe kania ma se tu na chuan aom to lowe ole khang ho kha mi sang sang te mudan le ngai dan ania clear tu le ngai thatu zong zong ten khongai takin comment section nama kan mudan le kan ngai dan te minota lan sak le clear tur chewin in khongai na karon ngen chewa karon som tak me chewa tin like comment le share te share lam te po hi khongai takin min khongai ta sa tranem milongai puizel tur chewin in khongai na karon ngen le boka ato beratan chuan mina subscribe lo te poina minlo subscribe zel tur chewin in khongai na karon ngen tak zet ani